wakil pilar SPD. Yang berbasis terutama sebiAllah SPD. Ada Hemat Torah Islamic Junior High School Al-Rahman. Mr. Abdurrahman SPD. Ada Hemat Torah Islamic Elementary School Al-Rahman. Yang kami hormati jajaran staf ustaz dan ustazah Pondok Pesantren Al-Rahman. Nukusin kuring di pita cinta, para santri jeung santriwati anu teu tiasa disebatan hiji-hiji. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala kitaban qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi malakut wal jabari lil jabarut alladzi khalaqal maut ayatan lil itibar wal iman was subut. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya darajil fihanat wa tajribat lil muntahin bil makhluqat fi hadhil kainat al mawjudah wa huwa alladzi ja'ala ribatan matinan baina qulul mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First of all, thanks to Allah who has given us such an good certificate that can bring in this world in good condition and happy situation. Tak lupa, sholat berkaitan salam bertahan kekal iman. Kita kirimkan ke putra padang pasir yang tak pernah pikir, yang pandai berzikir. Beliau adalah cucu Abdul Muthalib, buah hati Siti Aminah, baginda Nabi besar kita, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tos kurbankeun nyawa, ngahujatkeun anak panah demi ngadengkeun kalimat la ilaha illallah Allahu akbar. Begituna hayu urang sadaya sasareun ngaraoskeun ka hayu urang sasareun ngalatunkeun shalawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allah. Ya Allah, limpahkan salam kesejahteraan untuk teladan kami Nabi Muhammad, senantiasa di dalam lindunganmu selamanya dalam kasih sayang Allah. Allah, ya Allah, please shower your blessing and your compassion to the Prophet Muhammad whom we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allah, ya Allah, lunsur selamat siang selamat kanggo Nabi Muhammad muring Muhammad. Selamat ayat dina wilujangan salawasna bintang tayuanku Allah. Ladies and gentlemen, we are standing here in this simple we will give a story under the title The Importance of Living in a More Reasonable Environment Education. Pentingnya tinggal di pondok pesantren dan pendidikan formal. My brother and sisters, the importance of living in a boarding school and formal education cannot be overstated. Providing an environment that fosters discipline, independence, and personal growth. By living away from home, they develop time management skill, attention
المؤمنين ثم هدينا أمة الهدى والتميز فنستغل هذه الفرصة العظيمة لتعزيز عقيدتنا لتحقيق قيمنا الإسلامية لنحقق توازن بين العلم والإيمان وبين الدنيا والآخرة في المعهد وتفاني في الأعمال لنحقق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. Seperti yang telah kita ketahui bahwa zaman sekarang banyak sekali tantangan dalam kehidupan karena kita sudah masuk ke era di mana pergaulan bebas di mana-mana, ikhtilaf suatu hal yang biasa. Apalagi di zaman sekarang ikhtilaf sudah difasilitasi dengan handphone, betul? Maka kita sebagai umat muslim harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik anaknya supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas di luar sana. Dengan cara apa? Harus mencari tempat yang aman agar anak bisa terjaga, yaitu dengan masukkan anaknya ke pondok pesantren. Karena di abad sekarang membuktikan bahwasanya pesantren adalah salah satunya lembaga yang bisa memberikan kontribusi terbaik terhadap bangsa. Hadirin anak muslim yang terhormat, Profesor Sulaiman Jarod di Amerika Latin atau menangkapkan dokter penelitian anak-anak eta hiji terayah dari negara anak yang kriminalna saliati Timur Tengah sebab di Timur Tengah ayat syariat Islam. Nomor 2 terayah dari pendidikan yang dianggap berhasil saliati pondok pesantren leres usabab di pesantren 24 jam di akhir memberi ilmu di mana ayat santri tawuran betul. Nalika sekolah anu untuk berbasis pesantren minum alkohol santri mabok jengkol. Nalika sekolah anu untuk berbasis pesantren minum arak santri madahan kerak. Nalika sekolah anu untuk berbasis pesantren narkoba santri mengangkat behua. Jantan ulah tadi urusan dunia sok aya anu diparkir. Di pesantren mah moal aya harapan kapayuna. Ayeuna mah tos seueur pesantren anu kahiji jeung sakola jeung sendok orang anu kabeh sakola. Contohna di pesantren Ar-Rahman leres. Janten henteu mengajar kesuksesan di dunia unggul di akhirat oge tanggo. Sapertos dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa'alaihi bil-ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil-ilmi, wa man arada uang fa'alaihi bil-ilmi. Partosna sing saha anu hayang jaya di dunia maka kudu ilmu. Saha anu hayang akhirat maka kudu ilmu. Jeung saha anu hayang duanana sukses maka kudu ilmu. Jangan tidak seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Nyaeta sakola anu berbasis pesantren biasa jadi tempat persaingan di dalam dunia sareng akhirat. Sebab di sekolah anu berbasis pesantren mah Al-Qur'an sareng hadis dipelajari. Matematika, IPA, IPS, kimia, fisika, biologi, bahasa Inggris, bahasa Arab oge dipelajari. Jangan seimbang antara urusan dunia sareng akhirat. In this increasingly advanced and young generation must have intellectuals. We must be able to balance life of work and hereafter. So let's join together to be santri. Become santri as agent of change and agent of control that will be brought to change generation character. And the ideology of the state of Indonesia, they develop time management skill. In this case, actually santri have a much greater challenge to explore and survive in the world of globalization when compared to in general. Ayuhal ihwatul a'izzah, thalabul ilmi faridatun alaina, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli. Thalabul ilmi kafan al-rajuli wal nisa'i as-saghiri wal kabir. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam. Utlub ilma min amadi ila lahdi. La buda'an au qatana kasrati ta'allum taqdul laki di anna ta'allum bi kasrati ta'allum Iqbalil ilmi wa quwatin fil qala sya'nu ta'allam fi waqti siqata nafsi 'ala al-hajar wa ta'allam fi waqti al-kabir ka nafsi 'ala al-ma'i. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu juga wajib bagi kita umat muslim dan muslimah.
Kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin di masa muda ini. Jangan sampai waktu mudanya diisi dengan ulah-ulah tak tertuara, malam bergadang, siang minta uang. Makanya inilah hidup di zaman sekarang. Kalau begini hidup di zaman sekarang, apa yang akan terjadi di masa muda yang akan datang? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Umat akan hancur, negara akan binasa, dan agama hanya tinggal namanya saja. Na'udzubillah. Begitu nasib kuringa, jangan sadayana. Hayu urang nyupri ilmu di pesantren. Hayu urang melaksanakan peran urang selaku umat muslim anu tahan sareng sabar. Hayu urang pabarengan ngawangun masa depan anu hade pikeun diri urang jeung umat muslim. Allahu Akbar. Sesuai dengan visi misi dan falsafah pondok pesantren Al-Rahman, yaitu 1. Membentuk generasi Islam yang mampu menerapkan dasar pesantrenan, yakni ilmu, amal, adab, sabar, dan tawakal. 2. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan berbasis pesantren. 3. Menyiarkan nilai agama-agama Islam ke masyarakat. 4. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan santri. 5. Mencetak generasi yang mukmin dan mukhlis yang mempunyai keilmuan, kemampuan dan keagamaan yang mendalam. 6. Mampu mengembangkan dan menerapkan agama Islam yang kafah, utuh, dan menyeluruh. 7. Bertanggung jawab pada agama bangsa dan negara. Welcome to end speech by equality. Education is the most powerful to change the world. Pendidikan adalah senjata paling mampu untuk mengubah dunia. So that all our speech, we hope it is useful for you all. Sorry for anyone behavior. Impressing error. I am Saifah. Karena Aulia, Saya Walid. Abdi Ning Sipa. Wa-